Presiden ke FKGGP Adon di kongsit ulong ba kejeng telot ke bor singshar ban khangat gibre banabar ke jela banwan buai shnong kat bomon kedena mar bagi sangsan partai gibo hakamat ke vote bank bat kaseng bat gibo hadien ke jeng biang ipat ba gibre kitrai jela. Habakran gilat patai kubor Presiden ke FKGGP ulong ba kaseng kal ai jing kershan badiro yu menteri rang ba ke jela Asam ublanut banci me kesenjam ke baskem bat pendu iki palat arlak trigi vote jeng gibre basuba bakim deginong India. Bad ula benrap bag jala Meghalaya ru kedan kami menteri rangba ubo iki trai muluk hakmat bad bo eka vote bank shedin. Halo kejing bon ke breu ke benapar ke jala hari nom garo presiden ke FGGP ula maham balada amshim kian anduk mentah kan kita ajur kalau we pat garo. Da ke bakado bagalong ke badan kam mentek lakam yaki na kejing yo abad ula kam kejing sensyar. Uba dan di kongsit ula penramjor ke sorkar halor kejing ken sting ya kena kam ke ula keno ke sorkar kadang ken kejing elakai. Ula kedauru bagajeng peneher bana kesang ISIS kadek-kadak baga syong san kala mandon jengma. Ada ke sorkar ke ken sting ya kejing rong bean ki berambar ke jela ki basuba badegi kong Bangladesh. KFKJGP ke lapan pau kejing esnokti bat ki para riau luom ki badan hari luom garo bat ke pensyai baga thong kalong banyakun hado bandayo kejing job ke bapura na kebenta kalau wejeng ki pateng banuan. Te nakaliang jongka Federation of Khasi Jantia and Garos People ni penremjur ya kajing sathang jongka office jongka Garo Student Union hapo kabanon hapo Chinebang hapo West Garo Hills District. But kani kajing jang I ba kani lingba kani ka order kabla pass daka GHDC Garo Hills Autonomous Discouncil khna tarik na Feb but ya kamu notification kabla penmi pan haka khatnyo tarik jung banai Feb arja apun rio kani notification kabla penmi kalong ba dei happening ke jing ya jong kasur jung kaleng jung pai ba hari lum garo ba klaso dei kapor ba anum ai la chu ya ki nu ki nong isim benta mo hapo ka GHDC ki badai ki non garo kabamut lara kimdan hi taka sernot certificate kabari joka shuru tribe dalali ru kinumyo ban yishimenta hakaliang ban long taki kiwini ki candidate hapo kani election te kajingja kalong ba hadin hapding kajingku jingnam jungi patba napoka rilom Garo Hills hirengi I pat kidan kiriu shim kabu ki bakwa ban include ya kani kaya jinglong jingman ya kata sentiments jongki para rilom napoka rilom Garo Hills kejongi ya kaba uni way na banglatip katang kom as matur mominen wale ban file legal munition kejonghu da kabalik persya ya kata kajing snow jongki para rilom Garo Hills kebenang the dekasa mi ka nangtu salong kami ke kajing kabam sotonat bat kajing long jengman ke kalong mata hapo karilom Garo Hills kaliang jongi kaseng hi dakawi gijumut kalong barok hi kidkhat ke FKSP keberan hapo jelah hi barakawai gidon bekawi gijumut mangidon rekat lang bat ki pardo ki para rilom jongi keberan hapo ka than rilom Garo Hills bat ni pha ke kruwa ru pangi ai kajing kersan ka bapura ya barok keberan benta hakani kajing ki namata kam em jong kita ki riulong try bolong kemudian he pokok jala ke jongi bat kawai ru ni kwa man kondam ya sarkar ke jing sting jo sarkar kam shim na le riam kashim pun ka kadi kam ka imat kadi tak kam le ka heri ke jing nut jong kita ki sting le no mo kum ki ISIS la nu ban wa banar hapo ka sorba tura mo ban kren ni ke jing snow ko jongki kadi ke ba ngatrai ka sarkar kada sim khia ya kani ngatrai kiwi ki bri bo sim kabu kinu sim kabu borok ki keli kata hi ki ma imat kelawan don kata kanu gejing sim kabu ya kata election bakalajan election henry kani suja kaba kai tengku bat kata ka isu kai tengku ba kata kajing kerkompenya mo ya kani ka election hi nama beliu nakaliang hi jongki pajba
hapo ridung garhus ki kilawan na kawi jumut man persya inu kandidat bokwa man file nomination bomdan ke ST ya ke ST henry pat padeng kadi jing persya jong pai ba bon palang uniu dong mi man in file ya kan ka nomination jong banyak ko ni election dena takada ka shwe tongku henry kanum dan kata selendat man ba kandai kanunu ka political propaganda na ka political ni tai kamdan ni dem but hang ni hi nakalian jaka seng hi kwa hi ban kuntu ya borok ki political party ki badan hang ni bagi di ban klet shwa he kata ka jinglong political party ki jong ki re ban perkhat shwa nam ta ka bha ka men jong ki para rulum badan ni ki jala ka jong hi tengi hi kum ki noi lam ngi ong ba pe man ta ngi rong kam ban pe chakhman ban jam chakhman om dei ban teru ek ki jing bakla jong long shwa man shwa jong na sedien nama khnang bagi nyo jing tali ka long ba ya ka ta ka jingduna ka pa ki long shwa man shwa jong ki le ne kajing klet kajong ti hakinu nu benta kadi kam ram kajing bangin phai shakhman banum kuno eno re kum gejat men rio ne kum gejala hi long kawai kata hi kadi kasur ka ba nakaleng joka FHP ba wilet setie ni ong ba inum dan kuno no ong bangin la ban le hene kajing khon kan don mai te tadi na kata hi kani kadi kasinjam ka ba ngai i ba menta hi nginum ong ba kadi kiseng halang nginum ong ba di political party ndai kadi be kejing ki kabadong kam na benta ki pardo ki para rilum ke jongi beri apa than garhils apa than rilum garhils namar nganong pi kat kum kejing lap ke jongi hina kali kaseng balada kini kim nak kendet beri benta ngani tu pi ka de kejing kot bun balang hi wi i ya kejing telot ba kejing simsting palang kabawan ra ya ki bun ki kejing long jeng man kum kalong menta ya kata hi ngatrai ngim sakhi tamangi hi bun balang ku sakhi ya kata bagi jing telat pelat nakaliang jong ka an bat nak liang jong tenat pulet biru mencio ong no